Shadir Bazar Tiframota, Junal Chairman Horinder Yang Junali Rangkoku Chao Hine Kaisha Koktama Bulayo, Sazakmani, Haike Kosler Mani, Avanatino Kok Shuraka, YTF Santir Bazar Tiframota, Aramanchaka Santir Bazar Division YTF President Roshanjit Riyang, Santir Bazar Division YTF Working President Clinton Riyang, Vice President Sultan Watia, Secretary Doyasagor Debormanokari Kubuni Adora. Hambai, sini media rono. Tiyo jungro, sini press meet ma kemo ke, sini strong ke ha message tu ma pemse. Sini against allegation di sini tongo. Got laitanai soitari marso sondan potrika. Sini South Zone ni against brang allegation lagai mo tongo false allegation. Aro brang lagai haje sini YTF ro. Santri Bazar YTF mane youth dol ro. Sini Sir Horendran against complaint dimi. Brand newspaper ro. Je bong sini jurnal je tender phaimo bini ko ekjon mafia tu ye gundagiri kheye abo jurnal ni rangchami tender rangchami nge chung aro brang no complaint dipo ari nge brang aro false allegation ke brang false ke brang aro newspaper ro soita ambo ye chung abono chung ke masa phaimse jawal newspaper je re mo abo totally false abo sini thangsano brang spine naimi ro chin Santri Bazar ni Tripura motha je kahama ke changa ke bacha tomo abono brang spine naimi bo chini biruddhi ni brang ni chal romdi BJP phungdi CPM phungdi Congress phungdi brang chini biruddhi ni chal bo chini Santri Bazar ba kaham ke changa ke bacha tomo abono brang spine naimi ambo ya ang chini sondan potrika no sao je brang je chini YTF ni youth dol Santri Bazar ni youth je brang no complain ni mi sao ge abo ang brang no totally ang han mata ke challenge khen chu je brang jodi proof tungke chin YTF se brang no complain ni proof tungke abo proof tunum thung ni tho nia ke bis kamwa ke te future bodi ke mithapadi news ta khedi false allegation ta khedi chini thangsana akhena spine ta na di ang totally chini Santri Bazar ni youth ni hoite ang chini bo allegation na nakar kheu pura ang no kheu bo chungri je kheu bo newspaper no ambo yang future je sondan potrika te bodi ke tang to asana chu sanchu ambai na inke ta kaisa questions norok je tabuk allegation rijak mani norok no je blame rijak mani je Santri Bazar YTF ro chini aroni je joint chairman Horendra Riyang no kisa bibranto khayo ba durniti khayo boni mafia tongin sajak mani boni uporo je abo একটা বদনামশীল সামো অবনো কি নরক তামহনি লুকুরংনি থানি মেসেজ নাই যে বকি অমহাই বরক দে না বনি ক্যারেক্টার নি উপর কাইসা ইয়াক সেই সংসার জাক মানে অবনো তামহনি সানাই abo chung totally false allegation ni sanai ang chini lukurna ba ang sanchu je ro chini je Santri Bazar Tripura motha tungnai ya BJP tungnai brana pa sanchu je nan median chutena je chini Sir Horen ni against allegation re mo je bini mafia tongo ma tong hiye samo tender bungsa arang chami mafia tei chami ma bo totally false allegation chini tender open tender kheo inke chini tender ke pano sao ge bung kuno rang samo kroi chung jotra chin Tripura ma thara Santri Bazar Tripura tha pa siyo chini divisional phungtho chini district ni phungtho kuno bodin ke chama kroi pa siyo inke chin newspaper na pa false allegation ni pa samoy ambo je chini newspaper mai soya tonai ro parambro phungtho te chini agotlan je chini te phungtho BJP phungtho ang brana sanchu je bo false allegation chin Sir Horendran against inke te bung kuno rang samokroi junal hoite tender hoite kuno rang samokroi bin mafia bakroi bini saputar tong thigno chini Tripura motha saputar sabopo kuno mafia ya inke tender pho tong tender phayo chin junalo ar pho abole totally fake se 15% 16% commission khecha ho hima totally fake se bung aba totally open tenders kheo pan boy bung tender bawo ngam boyang chini je lukurno sanchu bo false allegation taka thedi bo newspaper na taka thedi tabuk to o sondon পত্রিকা ও সাজাক মানে যে আবনি বাগৈ সুস্থ তদন্ত বুবাক রানাছি নাইখ্লাইনাই সুস্থ তদন্ত খাইদিন নখেন আর বুবাক রানালে তামো মেসেজ রহনাই chin bubak rano keha message ke strong message ke bose bung je chin bo newspaper no ma chin bubak rani jena sao chin bo agotla je newspaper chole tomo abo pa chini Tripura matan against chin bo haya haya sao bung ni jen allegation lagayo ambo bung phun sikna bo totally fake se false allegation se sikna ambo yang chin bubak rano pho kabo request kheo je bo buno strictly action la ning thote buskang bodin ke chini against chin Tripura matan against kormachari against je ake false allegation ri ma brang
rito bis kam brang botiki allegation dini ingke brang 100 bar machungto je newspaper pungto je media pungto abono sustu todonto na yo bubagra abono kahama kan naikol to hiye Asuk no. Hambai.